Good morning and welcome back to the podcast. U prošloj 77. epizodi pogledali smo glagole want, love, hate, njihove oblike kad ih prati drugi glagol, want to, loves to, hates to i tako dalje, te naučili nekoliko izraza vezanih uz posao. Započnimo s ponavljanjem pa ćemo danas naučiti još nekoliko novih glagola i izraza. Ona radi kao nastavnica u mojoj školi, ali... She works as a teacher in my school, but... Ne sviđa mi se što on nema posao s punim radnim vremenom. I don't like that he doesn't have a full-time job. Teško je čak dobiti posao s nepunim radnim vremenom danas. It is difficult to even get a part-time job today. Ne volim tost za doručak, nisam nikad gladan ujutro. I don't love toast for breakfast. I am never hungry in the morning. Ne želim imati puno novca, samo sretan život. I don't want to have a lot of money, just a happy life. Umjesto just a happy life, mogli ste reći only a happy life. Ima oko 1 milijun turista u Hrvatskoj trenutno. There are around 1 million tourists in Croatia at the moment. Nije li to pomalo iznenađujuće? Isn't that a bit surprising? Ja također želim ići na godišnji u Hrvatsku. I want to go on holiday in Croatia too. Mislim da je puno zaposlenika u našoj firmi loše plaćeno. I think that a lot of employees in our company are badly paid. U svakom slučaju se kaže in any case. In any case. Case znači slučaj. In any case. Pripadati se kaže belong. Belong. Kad želimo izreći kome nešto pripada, upotrebljavamo prijedlog to. Na primjer, pripada meni, belongs to me. Pripada njemu, belongs to him. This book belongs to my grandmother. Ova knjiga pripada moje baki. I belong, I don't belong. Pripadam, ne pripadam. You belong, you don't belong. He belongs, he doesn't belong. She belongs, she doesn't belong. It belongs, it doesn't belong. We belong, we don't belong. They belong, they don't belong. Pokušajte izreći sljedeće. Ova polo majica ne pripada meni, bratova je. This polo shirt doesn't belong to me. It's my brother's. Primijetite da sam za bratova je rekao doslovno mog brata je. It is my brother's. Zamislite da želite reći to je mog brata polo majica. It is my brother's polo shirt. It's my brother's. Ta košulja kratkih rukava ne pripada meni, tatina je. That short-sleeved shirt doesn't belong to me. It's my dad's. Te knjige nisu moje, pripadaju moje mami. Those books aren't mine. They belong to my mom. Pogledaj, ona crvena suknja je preljepa. Look, that red skirt is beautiful.
ali u svakom slučaju preskupa je. But in any case, it is too expensive. U svakom slučaju ima zanimljiv film u kinu. In any case, there is an interesting film in the cinema. A ja imam ulaznice za 3 ljudi. And I have tickets for 3 people. U svakom slučaju ima zanimljiv film u kinu, a ja imam ulaznice za 3 ljudi. In any case, there is an interesting film in the cinema, and I have tickets for 3 people. Ona ne zarađuje dovoljno novca kao konobarica, nažalost. She doesn't earn enough money as a waitress, unfortunately. Ne pripadam ovdje, samo radim i nemam prijatelja. I don't belong here. I only work and I don't have friends. Ova knjiga ne pripada ovdje. This book doesn't belong here. Pripada unutar one kutije tamo. It belongs inside that box there. Ova knjiga ne pripada ovdje, pripada unutar one kutije tamo. This book doesn't belong here. It belongs inside that box over there. Umjesto over there mogli ste reći samo there. Kad želimo pitati kome nešto pripada, onda ne upotrebljavamo neku posebnu riječ za kome, već poznato nam who, tko, pa kažemo na primjer who does this car belong to? Ali primijetite ovo to na kraju. Who does this car belong to? Moramo zadržati to koje označava da nekome nešto pripada uz belong. Ne možemo reći samo who does this car belong, već who does this car belong to? Ili who do these pants belong to? Kome pripadaju ove hlače? Pokušajte vi. Oprostite, kome pripada ova boca? Excuse me, who does this bottle belong to? Kome pripada ova crvena haljina? Who does this red dress belong to? Pa u svakom slučaju ne pripada meni. Well, in any case, it doesn't belong to me. Mislim da je sestrina. I think that it is my sister's. Mislim da je mamina. I think that it is my mom's. Mislim da pripada našoj susjedi. I think that it belongs to our neighbor. Oprostite, tko je vlasnik ove trgovine? Excuse me, who is the owner of this store? Oprostite, kome pripada ova trgovina? Je li vaša? Excuse me, who does this store belong to? Is it yours? Složiti se, odnosno dogovoriti se kaže agree. 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 I agree, I don't agree. Slažem se, ne slažem se. You agree, you don't agree. He agrees, he doesn't agree. She agrees, she doesn't agree. We agree, we don't agree.
they agree, they don't agree. Kad želimo reći da se slažemo s nekim, upotrebljavamo prijedlog with, sa, kao i u našem jeziku. Na primjer, I agree with him, slažem se s njim. Također, možemo reći slažem se da I agree that. That nam je poznato od prije, u tom značenju da. Slažem se da je ona dobra radnica, ali I agree that she is a good employee, ali ne vjerujem da ona treba dobiti povišicu. But I don't believe that she needs to get a raise. Ona se skoro nikad ne slaže sa svojim roditeljima iz nekog razloga. She almost never agrees with her parents for some reason. On se slaže sa svime što ja kažem. He agrees with everything which I say. Primijetite da sam za što ja kažem rekao which I say. To which je ovdje i nepotrebno, pa možete reći samo he agrees with everything I say. Ne slaže se ni sa čim što ja kažem. He doesn't agree with anything which I say. Umjesto he doesn't agree with anything, mogli ste reći he agrees with nothing. U svakom slučaju, slažem se s njom. In any case, I agree with her. Razumjeti se kaže understand. 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 I understand. I don't understand. Razumijem, ne razumijem. You understand. You don't understand. He understands. He doesn't understand. She understands. She doesn't understand. We understand. We don't understand. They understand. They don't understand. Pa u značenju pa iz tog razloga, a ne ono pa well, koje obično ide na početku rečenice. Dakle, to pa se kaže so. So, na primjer, loše sam plaćen, pa iz tog razloga želim povišicu. I'm badly paid, so I want a raise. Ili, pa loše sam plaćen, pa želim povišicu. Well, I'm badly paid, so I want a raise. On priča engleski slabo, pa ne razumije turiste. He speaks English poorly, so he doesn't understand tourists. On priča engleski slabo, pa ih ne razumije. He speaks English poorly, so he doesn't understand them. Ne razumijem ništa više. Ove epizode su preteške. I don't understand anything anymore. These episodes are too difficult. Umjesto I don't understand anything, mogli ste reći I understand nothing. Da li razumijete sad? Do you understand now? Ulaznice su jeftine, a film zanimljiv. Pa hajmo u kino. The tickets are cheap and the movie interesting, so let's go to the movie theater. Umjesto movie mogli ste reći film, a umjesto movie theater cinema. Ovo nije posao s punim radnim vremenom, pa želim novi. This is not a full-time job, so I want a new one. Mrzim se složiti s njom, ali istina je.
I hate to agree with her, but it is true. Moj sadašnji dečko je ljen i bezobrazan. My current boyfriend is lazy and rude. Jednostavno ne razumijem zašto je daljinski upravljač vani. I simply don't understand why the remote control is outside. Kome pripadaju one crne hlače na fotelji? Who do those black pants on the armchair belong to? Nezaposlen sam trenutno, pa iz tog razloga nemam novca za kino. I am unemployed at the moment, so I don't have money for the cinema. Kako bismo mi išli u kino svaki tjedan? In order for us to go to the cinema every week, trebam barem posao s nepunim radnim vremenom. I need at least a part-time job. Kako bismo mi išli u kino svaki tjedan, trebam barem posao s nepunim radnim vremenom. In order for us to go to the cinema every week, I need at least a part-time job. Slažem se da je film zanimljiv, ali I agree that the film is interesting, but ali glumci su pomalo dosadni, zar ne? But the actors are a bit boring, right? Glumci zarađuju puno više novca od glumica, zar ne? Actors make much more money than actresses, right? Pa ima nekih glumica poput Emily Blunt koje zarađuju puno. Well, there are some actresses like Emily Blunt who earn a lot. Kako bi te oni razumjeli na telefon, trebaš pričati tečno. In order for them to understand you on the phone, you need to speak fluently. Ovaj telefon nije moj, kome pripada? This phone is not mine. Who does it belong to? Pa to je mamin. Mislim da je ona vani. Oh, well, that's mom's. I think that she is outside. Sad ćemo ponoviti riječ iz današnje lekcije. U svakom slučaju. In any case. Pripadati. Belong. Složiti se, dogovoriti se. Agree. Razumjeti. Understand. Pa iz tog razloga. So. To je sve za danas. Nadam se da rečenice poput I don't understand anything anymore, these episodes are too difficult ne oslikavaju vaše trenutno mišljenje o podcastu. Sutra idem na godišnji odmor, na more, pa ako stignem snimit ću još jednu epizodu dotad koju ću staviti da izađe dok sam na odmoru. Međutim, gledat ću da jedna epizoda izađe 14.8. u svakom slučaju, dotad ću se i onako vratiti s mora, jer nam je to veoma poseban datum u povijesti podcasta, jer je riječ o prvoj godišnjici.
pa ću tu priliku iskoristiti kako bih se osvrnuo na proteklu godinu. In any case, hvala na slušanju i čujemo se. Pozdrav!